actress Silpa Seti pasal Rajkundra Sumdong mipat mechiat na lam film siam ka inhoi chungchanga an mandan le Mumbai Police Crime Branch te no chuina kalzela thilron lang chuak chungchang chu kan video masalama khan kan ron tar lang to a tun tuma po hian he thu boy chungchanga thu thar kan shat ang ron ti chwale kan tumdon ani Mumbai Crime Branch te hian Rajkundra hi mipat mechiat na chungchanga film siam thu boya July ni sompakwa kumsang ni samni pakhat khan finfia na mumal taknen an mana kotin arim ti sak angin thuzo fia turin July ni somni pathum thleng kha police lam te hian kolin police lam ten an kol chung hian he sumdo na phena thu in thup tam tak hriat chwa te po an nei zel ani kha police lam ten an kol thei hun chung azo ta ka wangin danin a phalsak anga crime branch lam te hian kota bok kal le in Rajkundra chu police custody a om hun chung po seile andila andil ang hian ko chuan police custody in July ni somni pasari kumsang ni somni pakhat thleng a omle arem ti sakta ani heti meklai hian Mumbai High Court a bel dilna Rajkundra ukil Subhas Jadhav chuan a thelut ve boka kan thulak na in atarlan danin naktuk thochan ni July ni somni paro kumsang ni somni pakhat ni hian bel thei ani don le don lo ko thian angai to don ani heti lai hian thil swal tia anpu Rajkundra chuan heng anpu na zong hi uchuak taka inti hming chhia tumna ani ati ve boka Rajkundra hian heng mobile apps pakhat hotsota video omte hi mipat me chhiat na lam angya langana tarlan na a omlo ani ati ve bok tin a ukil Subhas Jadhav po in Rajkundra man ani chungchanga mipat me chhiat na rong kai le angya langana tarlan ani na engma finfia na a omlova an man chu dan kala cheya crime branch lam te hi apulet ve bok ani Mumbai police lam te hian porn film chungchanga February kumsang ni somni pakhat khan FIR an lo thelu dai to a chumi thubai ka inhoi chuina kalzela puitling film siam na konga akhai pa bera an ngai Rajkundra le a company Vian Industry chu porn film siam thuboya hian anin nam hnoi nge ni in crime branch te hian an ngaya July ni somni pathum kumsang ni somni pakhat zirtop ni khan Rajkundra kota inlan tura shwai ni in police lam te hian thu boy chuina konga ti tur tam tak an la nei dona an hria ta wangin court chu ni sari dang police custody a omtir turin an dila ma se court lam hian an dil hun chung ti toy sakin thutluk na asiam sakta a kan tarlan tak ang khan July ni somni pasari thleng Rajkundra hi police custody in a omri don ani July ni somni pathum kumsang ni somni pakhat vek Rajkundra kota a in lan zo no hian Rajkundra te chena ina police lam te le Rajkundra te chu an kal le ngal nia tarlan ani a police lam te hian actress Silpa Seti po hemitum hian zona an zot nual ni in an tarlanga Silpa Seti laka hian police te hian zona somni atanga somni panga vel an zot ni in an soibok tin heng ba ka hian Rajkundra te chena in hi police lam te hian an dablia electronic lam thil an man sakle nual ni tarlan ani police lam ten Silpa Seti zona an zona atangin Silpa Seti hian a pasal hotshot kaltlanga asum don na hi ashat puinge ni in an ring hit bura Silpa Seti hian police te zona a chana an tarlan dana chuan hotshot epsa video an da te chu porn angyal angana mipat me chiat na lam pho chuana ani lo thu in a changa kan thulak na in atarlan danin Silpa Seti hian ama pualin mun sanga company somni pathum lai anei ni in antarlang boka henga company tele apasal sumdo na po hi an thokho vek nia ngai ani bok Silpa Seti hi apasal Rajkundra company pakhat Vian Industry antia chuan hun engemoti chen atang khan director ni na din mun achel ni in ansoya ma se ni kum khan he ni na atang hian Silpa Seti hi ai hnuk dok le a hetia a in hnu do le chanti po hi police lam te hian an zot bok nia tarlan ani media reporter pakhatin atarlan danin Silpa Seti hian apasal sumdon na hotshot chungchanga hian ma atang dei to in asiat pui thu atarlanga heng hotshot kaltlanga an sum chevel po Silpa Seti account atang vekati ani thu asoya
tun hnuwa Raj Kundra hian ama mimal account a hmang chau ani atibok police lamte hian Silpa Seti hi darkar ruk chung zet thuzo fiana anneya Silpa Seti hian chumli vel ngot mitui tlachunga police te zona a chan tho social media lama tarlan ni in police lamten apasal Raj Kundra anman atanga anvoi khat in hmule na ania ma se tun chum anin hmu ero ni dang anglavin police te ve na hnuaya in hmu anni hetianga apasal thilte dik launa Highland chauzel ani ta ka chuan Silpa Seti po engemachen na ngong ane chauzel don ni te in alangta ani Silpa Seti in ama puala company sang alo nei te po tuna chuan Mumbai crime branch te hian anla ma chauzel don ni in alanga henga company tele apasal sum don na hian inzom na emo in kung kai na emo an neim ti chu nu chui tu te hian an chui zel arin om Mumbai crime branch lamte hian Silpa Seti bank account detail te po tuna hian an chui chhochan le mek ni in kan thulak na chon tar langa tin heng ba ka hian apasal Raj Kundra company Vian industry chungchanga Silpa Seti hi Mumbai crime branch lamten thuzo fiana neile tura an kaule thwairin ani crime branch lamte hian Silpa Seti chu apasal company Vian industry atanga engwanga director ni na atanga inhnuk dok le nge ani ti chu an thusia do ni in tarlan ani boka tin heng ba ka hian crime branch lamte hian Vian industry chuan enge ati ber ti le an na tho dan tlang poite chu an sha du zol poini in media lamte hian an tarlanga heti lai hian crime branch lamte hian Raj Kundra company Vian industry chu CCTV camera atangin chuina an kalpuichan to a ma se servera data zongsong ero alo in delete vek tho crime branch te hian an soi ani he thil ka innoya hian helai hmuna na thok tu chu an zon mek tho an soya heng server data delete to te hi forensic expert team kaltlanga restore tumle mek ani tho an soibok report pakhatin atarlan danin company pakhat atangin poisa thahnem tak Raj Kundra account na transfer ani tho an tarlanga heng poisa te hi puitling film an siam te ne na in kung kai na imo in zom na an neim ti chu crime branch lam te hian an chui don bok ani crime branch lamin Silpa Seti zo na an zo nia media ten an tarlana chuan Vian industry atanga a in hnu do chante Vian industry le London a om Kendrin company te inkara poisa chet vel dan te porn video London lama thon na chungchang le video upload nan Vian industry office chu man ani thin le thin lo thote mobile apps hotshot chungchanga shiat ane le nei lo thote tunge hotshot chu enkol ti te he thila hian a in nam hnoi vele velote crime branch lamte hian Silpa Seti hi an zot ani heti lai hian Raj Kundra ve thung chuan heng thil zong zonga amo phortu berle ati vel tu ber chu Londona afarnu pasal Kenrin company nei tu Pradip Baxi ani thu asoi ve thunga police lamte ero chuan Kundra an pu na zong zong hi a fin fiana thatok tak an nei thu an tarlang ve bok he porn film siam thu boy kalmek a hian Raj Kundra pu na chungchanga model Punam Pandey le Sagarika Sona ten Raj Kundra an be na thu chanchin bulama tarlan an innu in model tho Nikita Flora Singh po aron tong chhuak vele a Raj Kundra hian a personal assistant Umesh Kamat kaltlanga pon film changtora asom thin thole nitin cheng sing ni le sanga apek tor tho asoya he thil thlen hun hi November kumsang ni somni ni in Nikita hian asoya ma se heng an offer zong hi alo nar tho asoitel bok ani model Punam Pandey po in natakin Raj Kundra sumdo na chu asoi selve boka Punam Pandey hian Raj Kundra company atanga contract ati top tak no khan Raj Kundra company le a thui shoi then khaten tha le pong swala an vo thin tho asoi bok a film siam thu boy ka inhoi mai pia lama hetianga midang dang atanga beina atok chhozel ani chuan Raj Kundra tan chuan boy thlak tam tak a omzel don ni in alang